Abaoi nu idila itunga akot egwelet kwapenat nu emalaina nu sek agwelaro eputi edopet osirigin kidingni lukumin iare akwatakanya petoni ilukumni uni akwatakany nesikwana egwelaro isirigin ilukumni ara kwatakanya uni toni ilukumini kany osodi abao na aujan na fasho board na sek agwelaro isirigin ilukumni tomna angon nesikwana egwelaro isirigin ilukumni tomna kany emabule lo sek agwelaro kidingni sirigin ilukumni ara kwatakany toni ilukumni wongon akwatakany efuti nyesi kwana egwelaro kidingni sirigin ilukumni uni toni ilukumni kany otupitete agogongo kech osodi abao na ijerit achuma na iswamaire itandan nu sek agwelaro isirigin ilukumni kanyare angini diope nyesi kwana egwelaro isirigin ilukumni kanyauni konye karaida Ekeunos Itiaisinei agwelak kesi engirikintos egwelet Abaoi otiai alo kuju Peter Okelo ediopet otoma agwelak lu Abaoi olomunite o distrikta alo abim atukuru na pak ngesi abala ebe Itiaisinei lu keuna kuju kesi epote aina kin kesi da ebongorete ai keun etiailo Abaoi Mara ngode dobe na kapenta usama kama kana Abaoi ole kabuto ngada bi agwela nyo Abaoi doda dolu mo Soroti ne ekendere be bi la Abaoi osorota no kera do bosara bongo kwa kata ma ya kusirigini bisa ne di kaso masu kwa dodo bod acho da dia sara limoni ko mali tire Abaoi ngare to sibere soda mod anu bere kesi na mara ade de ngari no do ka ta transport yani wona osorota na kusirigini Emmanuel Emoru atupiton ayaiton lo Bora Timber and Wood Section agwelanaran lo Abaoi Oibuga Soroti nyesi imarakit ai keunu na etiai lo Abaoi toma otolomune lo ingongara otupitete einerlo etolomak Abaoi ebe engongaros ikitolu itolomere Abaoi kede ibeinilu akinyetelu erokosi ikeuna kuju Emoru ngesi iatakit ebe aluanisna Aboi shonu egwelatar kesi Abaoi kwapenat kaberemaido kata kwi palisa ka aboisho acheda ngesi iatakit aikeun na etiailo Abaoi Kanuka TV East Leya Iyolu Oibuga Soroti